يكد سي تدريني صوب سي غزرني الحق تمديني يتساور تفت سنقر نتمثل تبريد الجدود بندن ولا نوتين بغير ذا شويق يلهاني ديشنا ومازيغ لا يبقى غروة الوقت كوني فات يطفت ذاك زورا تلحوم غرزدان العرب الإسلامي صاح الذكرى يمنا يا الوما يقدميت يلها ما يعبديت ست مسلايتين سلك نستقبيلي تقبيلي ثبكيت الدرب استغرينا يخشي شرسة يزمر اكساس ويبغى انت قبيلي تذي السنتيرس والدو سفرو قبلت نتسو يا الساعة يناني ذي القعض ثنارو إنا يخشي شرسة يزمر اكساس ويبغى انت قبيلي تذي حفظ تيرس إنا والدو سفرو قبلت نتسو الساعة ينادي القعد يكد سي تدريني صوب سي غزرني الحق تمديني يتساور تفت سنقر نتمثل تبريد الجدود بندن ولا Là, je l'embrasse parce qu'il avait un peu la trouille. Ah ouais. Et c'est vrai que cette chanson, on ne l'a jamais chantée en fait sur scène. Elle n'existe que dans les disques. Mais c'est comme c'est l'anniversaire, le 35e anniversaire disons, du printemps berbère, qui est d'ailleurs venu avant d'autres printemps, que je ne nommerai pas ici. C'était, je pense, l'occasion de le souligner. C'est fou ce qu'on est en avance sur beaucoup de choses et derrière dans d'autres domaines. C'est comme ça. Mais en tout cas, ça valait le coup parce que c'est quand même un anniversaire qui existe maintenant en dehors de la Kabylie, de l'Algérie, qui est au Maroc, en Tunisie, en Libye et même en Égypte. Et le mouvement que certains prenaient comme un prurite estudiantin
faut croire que ça a duré, que ça a tendance à s'amplifier et être représentatif dans de plus en plus d'espaces. Et c'est heureux pour nous et surtout aussi pour les autres. Voilà.